Israel chuan Gaza sipayatir lut leta mase lian tham taka chetna kalpui turero anilem lawa Hamas te missile ka chuana hmun thli thlaile an mihren an dana hmun zukzonte an thok deuh bera sipaitir luna hi US chuan potkot lai turin adu nge nimin pathiani khan Gaza Strip khothlang lama Israel sipaite hi an luta firfiak tele anral thuam ba ka an mihren te an dana an zukzong kuala Hamas ho rotura chet nairo leilam sipaite hian an la thok chi lo thung Israel sipaite hi Hamas ho chuan rocket nen lo bein IDF sipai pakhatin nuna chana mi pathum an hliam bok nin an soya Hamas lampoin Khan Yunis Gaza chimlam marlam atanga in thlir chuakte pan khombera sipaite hi an ron lut nin an tarlang ve boka sipaite tankle bulldozer pahni an lo ti chiat sak nin an chalane nizan khan sipaite hian Gaza chung lut le bokin firfiakte bitum na an thok deuh bera heng an firfiak bitum te hi Israel laka chet hole an tuma wanga bei an ni thu soin anin biak po na line ti chiat tumin ma an la boka an mi rente an jong tel nga lene Gaza lama hian firfiak ten mi zahni somni pahni an reng ti riatani toa an chung te chu Israel sarkar chuan a hril toa mi ren zinga hriat lawan lo mem ti po chui zui zelane Israel sipaitir lutum na hi US chuan ti khotlayan duwa hengan mi ren te hi an chua theina tan in biak na hun siam le Gaza a tranpui na alu theina tura anti aneya US Defense Secretary chuan Israel Defense Minister asoi puito nia tarlanani hetiral hian Israel sipai an chevat lawani chuan Iranin remchang lain anron pong vevatang ti hlauna alian thunga US chuan Iranin a khoi pha ka om US base te chu inral ring turin a hriat tir to nge Hamas te nuai chimi vekonga hian US chuan Israel thlopin a hmalak na dodal tumna nei lawa sipai tir luwa hian lo ngak ri turin angen chau zo kane Hemiral hian Egypt atangin Gaza nu nau te tranpui na alu toa voin lam thlengin tranpui na hi convoy thum thiarlu anita a ram thrang in tranpui na peka Israel chuan a hrek na zinga mi tuial thei atel turani lo tero chu asoinon le ngat thunga tuial theian nei lo hi Hamas te beikonga apoimo hle niin an ngai ti alang theiome cho tuile dam doi thiar lu chu kan phala mase tuial thei ro chu arem chang lowang tin tranpui na hi Egypt atang chawa lu pui turle Hamas ho nen athlen lo na tura chimlam chawa pe turin antiboka Gaza hian raltlan mi makta duai khat chuang anom to bokane indo thona hmanga Israel chet honero awar sau emo ti mai turane tukin jing lama anpon danin darkar somni pali chung khan Gaza a mun bitum zathum le somni vel an beile a heng hi Hamas firfiak te in khuarna le hnoi kongte command le outlook post ba ka rocket an thlo chuana mun te neya Gaza a damdoin pahni bulpo Hamas te hian remchanga an man layani ti riain an beitel bokane Israel chuan Hamas firfiak hroi tu te hi ahma a an ramle an mi le sa te ta na nok sakte alo zui thin danin a zui le don Israel hian indopui pahni na laya judasu atu te kha thamuang takin an hmiang ti hlavin khovel kil topa alo zui to ni kha an chet dan kan tarlang to thin Munika firfia khovin Israelin fiam mi ten thata hepola an throi tu te chu an phil le ngau boka phil bang pakhat deuh chia an nei ani kha ral thuam lama Iran nena anin tlan siak na tele Gaza firfiak do konga ni se abultum tu te an manemo an tha emo ngei thena turin Israel hian kutle ke
sinbet le Mossad te alo hmang to thina Hamas commando unit te October ni saria Gaza tanga chet hotura ron thruai tu firfiak te chu phil antum le dona beihpuithlak turin Mossad le sinbet te hian ruwa manna an kalpui mek niin anram chanchin buthren khat chuan antar langa an beihpuithlak hminga hian indopui pakhat na laya an lo hman to thin nili tian hmang le don nia soite om tuntruman bitum turte hi October ni saria firfiaka Israel ron beitu Hamas noya nukba ho phil ani deuh top mai nukba hi indau thlona achetna an hek viawa karni liamta khan khanianisa an thruai tu le an company commander te chu ka hluman lo ni to karmasa khan an mi le sa som chu Israel indau thlona chetna hian an thi nia puan ani boka alabang zong hi Mossad te chuan an chetna kan tarlan thrin an ti dan ngai te khan phil le ngau an tum don niom takane tunan bitum langsar zwal te chu deifale sinwar te neya Israel chuan hemi te pahni hi mythical theiani ye antia Gaza le hnoi kong khoyemolaya anbiru to tura ngai ania an pahni hian US in firfiak chimom zual kumsah ni le sompanga a lisati chuwa khan an lo tel to nge an pahni hian an that theiani chuan Hamas te hian nasatakin an chakna an hlo tura an ngaiene halali damdoin beina bokha tlemin tarlang le lok teang media rang te chuan a chui chiana an nei zela Hamas ho chanchin puang ve pe tak thrin New York Times chuan khadam doin beina khan Hamas hovin Israel beina ni antia mase finfiana chete ma an nei lo thunga rocket shipper charturo omialo ni te nan soi antia hetianga inpu ton na hian thutluk na lo siam zung hi afin thlak ber lo ti tilang tu ne Israel thil tianga chua ani chan kha Hamas ho thu le hlawang ani deuh bera masen ni hian engfin fianama anei lo antia Wall Street Journal le Associated Press baka CNN 10 chui chiana anei to Israelin finfiana pek te chu an pompui deuh ber boka hetilai hian Hamas te thlawang how to lian ber Al Jazeera ro chuan dap deuh main Israel ti ba ka ni theilo anti ve mek bokane tunin dona hian Gaza lamba ka West Bank lama po buaina apun lun ta zela IDF soidanin West Bank ka cheng mi zaria tan man to heng zinga mi zanga vel chu Hamas mi le sa ten nia nizan ringot po khan Hamas mi le sa hi somthum pasari vel an man to Lebanon lama tangin rocket athlok lut ve ta deuh reng mai bok Iron Dome in Lebanon atanga ron lut ninge yelo kap thla hei hin chui chiang meka Hezbollah te in khuar nei ro in dona chuan nuwa Israel te hian mun som ni chuang vel anwati chiat sak to hefir fiak pol hian ni tin deuh tho Lebanon atang hian an ron beya rocket an ka chuana mun te hi Israel te chuan avabitum ta thrina ne hebaka hian firfiak te in khuar na le an sentry din na ti te Lebanon chimlama mi te an beideu berboka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hezbollah te hian indona hi an ronzom donem ti kan threlova ma se an ronzom ani vai chuan an pol le Lebanon ramtan chiat nana sa takat hengang ati Hezbollah lamthung chuan Hamas te kan thlopa an lakatranga Israel sipai chakna lo po pen ve tum chau kan ni tin an soi ve thung hengvel hi an tun din mun chu alani le tari